Lest we forget. Lest we forget. We are here to remember. We are here to remember. Jerusalem mai, Jerusalem mai. Afa yangalo oi atea. Yangalo lava ilo lima taumta. Te afa yo tele manatua oi Jerusalem ma. Ia pipi ia e lo faiva e lo. Lawa fionga le lau na. Lawa fionga. Ta mai tai palemio le tato malo to tasio samo. Awalu saunanga utule ni tayao. Lawa fionga e me famal mole tato fia tu masi pati fa filwa ina fionga ta mai tai palemio. Lau sunga le tai saminga. Lau sunga Reverend Ferretti Sefo. Lau fionga le malu al malo. Sui o fono sui tofia. Lau fionga il sui parmia ma minister capinetta. Lau fionga le sui fama sinusili. Ato susunga i felela. A fionga i fata mao le asocio ali matamai tai tuai o a onga le marisi. Le fionga i le palestine matulanga atofi o le asocio ali matamai tai tuai o a onga le marisi Samoa. A fionga i palestine ma tulanga tofi o asocio le imtamai tai tuai o a onga le marisi mai atunu i fafu. Ali matamai tai tuai o a onga le marisi le a inga marisi. Le paia sausaunga tā o Samoa mai ona tumutumu maunga se ia pa ia ona fatu le ngai o te faturo atu. O te taofi o paia o Sam fai ngao le atunu. O ta oto i matango fie i le whauta utanga mau atu mua mpuri. O lea o tatou aleanga pioa. Mo tatou wheiloa i fia i le whanai o le neitai au fō. I le alofa tu matila o le atua. O le aso tatou te whaafitai ai le tatou mataisili. Awa o lea ua tatou waulia ma le manuia. Le whaamanatuina o le se lautau sanga. Talu ona whaavai le asosio ali i matamai tai tuai. O e sa o tauina i a onga a whilela Marisi Samoa nei. O se la sanga tāua ua tatou moli mauina whatasi. E ui o se savalinga umi. Ai ole fōlaunga ua mautu o na pine whaamau. O le sao na whaafai lele mai e li i whilela. Whaapea tua ama mātua o whai langi le fōlaunga. O e na mua i malai. Masa ina na ngasu o le tai au. I le whailonga ina o le nei whaamoe moe. Tātou te mana tua ai le whaavai ina o le nei asosi. I le afe i beselau luas fulwha. O nisi o ta mātua ai o le nā vai tau. E pei o le fionga i a tā isi Olaf Nelson. O le sa avea maulua i Palestine o le asosi. A au whaingoa ina o le Marist Old Boys Union. A o le sao ali i matamai tai tuai o Marisi i a Samoa. Malona ati nai. O le taitainga ma le tau aveina o tofinga ese i Kalesia Kerisiano. O le tatou malo. O le vaenga tu maoti ma pisinisi. Ai mai se tausinga o nuu malala whanga i le pule mamalu ali i mwhai pule. A o sao o aunga whapai ma whale tua ma tausi. E whapena foi i le itu tau tāronga. O langi soifua ia e o whamanuianga le atua i le poto ma le atamai. O tāleni maanga waa ua wha aupenga ina ai ali i matamai tai o le Marisi. E tautua ai si o tātou atunu. E le ngata i Samoa nei, ai whapea foi atunu e mamau. I ati na e o tālonga, ai maise te tālonga o lakupi. O se tasi lea o sao tāua o ali i whilela mo Samoa,
i le au maia ma le tapu e ina o tāleni la kapia whanau o Samoa. Ua loa, le tautua a le marisi i le whaanga tama, ma ua tele tama ma tēne tuai o le marisi, ua whai ma awe fu'a o Samoa i le nei tālonga. E whapea fo i luna sao i isi tālonga i le atunu. E matau ina lava pea le maupopo o le marisi i ana por kalame ma fuafuanga ai maise i le wha maupopo ina o le asosi o tama ma teini tuai o te taofi o ata ia o le mapo o le roto i fale ma le pulenga ma e malosi le anganga e vani ma ta ui i le roto e tasi le soala pule o tonu fai. E amana ia le sao o tama mateini tuai e le leo na whaafoe tūlanga tautupe ma le tamau ainga o roa whaatino ai le asosi ma i le awa whatawhata ma i le mea nei e loto i ai le atua i whaamoe moenga uma o pautu ia e afu ai o na manuia tau mawhainga a so se whaalapo patonga. O te taofi o anga tausili ia sa fuafuaina i la tau na amateina le asosi ala marisi le alava o lo whaawa o pea e tūpulanga i lo tātou nei vai taimi e le tau mate o le malosi anga le o le asosi sa taula i ai lana savalinga i le nei se lau tausanga. E ave ai le nei lao le lei o te moli ai le whaafitai a le tātou malo. I le sao le malisi, i le atinae, ma so se au nanga i Samoa ma le atunu. E afua mai i le afe se lau rua sepulwha, se ia o ina whaavai le tātou malo, tuto tasi i le afe se lau ona lua. E o mai i le so, e le o mawai pe whaiti tia, le sao o le malisi i a Samoa. Whaafitai tele, molo tau soifua tautua i le malo, e afua mai le taitainga o i tūtino ese o le tātou malo, una ia o wala uma o le tātou te mau ainga, whaafai le leina o tāleni, to mai maanga wā, ai maise, le fola ina o le tala le lei. E le ngalo le sao o nai ali i whelela. O toa o le ngaluenga whamisionari. Malo lātou sao tā ua i le awa oina o alo mwhanau a Samoa. Whaafitai tele le ngāgului. O le tatalo a le tātou malo i awa nei mawai le maupoponga o le ainga marisi. Ma ia tafe pea le whaaunga le atua e whaafoe ai le asosi i le anga i atu i le lumanai. Ia manuia tape nanga uma o le nei vai aso ma ia uri masao fuafuanga uma. Mo le samina o le atoanga o le selautausanga o le malisi. Ia manuia tele le whamanatuina o le selautausanga o le asosi o li mtamaitai tuai o a onga a malisi Samoa. Today we dedicate and commemorate the 100th anniversary of the Marist Brothers Old Pupils Association. In the spirit of today's celebration, we reflect on the journey. We remember those before us who were instrumental in the establishment of the association in 1924 under the leadership of Taisi Olaf Nelson. At that time, the association was known as the Marist Old Boys Union. Today, we reflect on the many successes of its members and the contribution to all facets of Samoa's development, within the religious sect and the contribution to education, government, business, in the private sector, the development of villages and communities, and the development of sports in education and at the national level. Notably, Marist holds a prominent role
in the development of rugby. The Marist Brothers were instrumental in introducing skills to nurture the development of the sport in Samoa. As such, Samoa has witnessed the success of its players at the international level. Marist remains active and successful in all its undertakings. This attests to the solid foundation of respect, good governance, unity, and equality enfolded in the spirit of togetherness and the determination to remain true to its purpose, the purpose to support Marist schools and elevate the level of education. Let me take this opportunity to congratulate the Marist Old Boys Pupils Association in reaching 100 years. To all your members from overseas, welcome home and thank you for the continuous support over the years. I make special mention of the Marist Brothers, who have dedicated their lives to educating the Marist boys and students in Samoa. I trust that seeing the success of the young men and women you have taught is worth the sacrifices you endured. Thank you, Marist Brothers, and may you continue the good work. I applaud the foresight and perseverance to succeed. May the legacy of success continue to live in the heart and spirit of generations to come. Well wishes for the future ahead. Soifua Maia. Mai le tua I fuafuanga o le nei mai aso I le samiina o se lautausanga o le tātou mainga Marist. Ia whaaro pia, ia tātou au ni atu lesi I se lautausanga, soifua Maia. Lea ua e manuia I whanua le waa o le tautai mata palapala. Ua furi fafo le waa o mala, ai furi alo le waa o manu, I le alofa whaiwhai pea o le atua soifua. O le masani a le ainga marisi, e le lua ni la aunga o wha moe moe wha penei. Ai o le alo o lotu ila I atu, ono o le anganga e fia whaftai. Whaftai atu I lau sunga le whawhiangainga, Reverend Ferretti Sefo, tamatuai o le marisi, mo le tātou sauni ngā lotu I le nei tai au. Mātou te talo pea, mo lo soifua maua, o whaatupu pea, le alii fulu o lau senga ula, a walo walawina. Whaftai lau fionga tamaitai palemia, mo le talia ina o le wala au, mai alo a inga marisi. Whaftai foi mo le saunuanga matangofie. O lea ua e tō le matu palapala, mo le a inga felela, o le asosi o tama mtene tuai o le marisi. Whaftai tele mo whamanianga, ia fawai pea le atua le tō whapoto I laua fionga, a wā le taitai ino si o tātou atunu, mo ona tangata. Whaftai lau fionga I lau malu al malo, le fio mai, ua maulunga I whamoe moe la inga marisi le nei tai au. Whaleo fo I whaftai lau fionga, le sui, o le fono sui tō fia, le fio mai, lango le tātou whamoe moe. Whaftai fo I lau fionga, I le li I whamasino, si nia, o le whamasinonga maulunga, le fio mai. Mori fo I whaftai la fionga le sui palemia, ma li I matamaitai ministal kapeneta, mo le afio mai. Ui lava I tele, tō tiute,
mawhaiva o whia ngai mo tō. Whapito au ngawhas whaftai lo fionga Minister wenga. Mo le whataina se i tūlou. Mo le au wala ma le vaenga i paka i ta avali. Mo le kolisi o sangato Iosefo i alafua. Ese le mānaia ma le mata mo fia o wenga. Pati mai. Toe la fa mole la ufionga Minister wenga. Toe la wala ma le kapa ko marisi mo di vai e faia fa mole. O te pia whaftai fo i sponsors o marisi mo le sa lau tausanga e au fia i le Vodafone Samoa, TV1, Aliki Western and Family, Taula Beverages, Pacific Easy Money, SAP, Samoa Commercial Bank, Maisi Company, to Delicious Cakes. Thank you for sponsoring the Centennial cake. You guys are the best. Le paio Samoa Poto, whaftaila fiom tala au mai. Ianga le mai le li, ma ia whaasiri pelo na ni inga, mea uma tātou te whaia. So i fua mai a manuia.